Mak tinggal lima. Assalamualaikum. Oh, cak balik mual. Punya aku. Cocok ente. Pak Duli, ona. Lain, ibu, upami bahanan sarang dia kita cocok ente. Najib. Dia naik gusti kajen kaluron naik. Dia saya nama. Hei, dia mana? Dia. Ya. Oh, saya, kau eman macam saya. Rodia. Suka gue kieu mana nih? Nek, mana nya, Pak? Mana. Di kumaha mana dia? Nek. Iya lebih kagum. Sakit tuh sedikit tahu. Buntu lebih kagum orang di kumaha? Aisyah kalau mau tahu kau haram jadah hidup teh. Jengkol. Iya. Gerapai. Diheula we. Kena turkeun. Nen, aing mah kadu teger orangna dicekek baheula. Dah sia malahirna dipaksa. Heeh. Ai betul malahirna ku bidan. Sia malahir. Tadi jangan dipencet. Kunaon? Tengah pencet. Jadi we kieu. Sia ngomong naon cek anti. Ya, baheulana. Oh, Gerah hamil indungna. Pan batur mah pas di USG teh bentukna janin. Heeh, halus. Si malain janin. Naon tah? Kupon. Upaya. Pas dibuka teh, Anda beruntung tidak beruntung. Untungna hirup teh untungna kieu. Aduh Ya. Gusti. Eka ada pernah ngajar bodor mana teh. Cicing. Soal punten menawi aya rantai. Aja ka rantai. Dah tong deket teuing atuh aing sieun. Ada terus ya. Tong di dia. Hei. Aing siana naon kitu. Kalau Aing mah ya di do di alo. Panik berangsa. Boro-boro marah bisa kayak buta. ya, aing mah hanuk kieu babari. Maci. Tuh, tinggal di panono we ku ieu cos. Acil-acil teh ka aing teh. Di kamatan atuh. Iya. Daripada Allah. Aja kali-kali teuing. Segera maneh gas susu we. Aing. Kieu we ya. Udah gerak modal gitu. Ini nya heula. Aing miliar. Kayak nuturkeun. Geus hiburan. Hah? Cicing. Ya, kan mending bunuh gua capek aku kalau tiga gitu di dia. Nah ini dia bisa gitu. Kudu dinya. Ya. Sekali deui. Sekali deui. Wah. Aku rabdu, ayo di kamar. Ega, teh. Naon? Eta huntu. Injil kabeh. Dia luasai sini robot. Eleh kana teh. Hah. Ge nanti geuleuh. Anu geuleuh tapi geuleuhan wae. Aja di sieun juga lo. Sabar.
Abis kieu deh. Mangga. Iya, nah ieu kieu. Siasa di jieu tina naon. Nah, kresek hirup gitu. Ya. Baheula teh Allah teh rek nyiptakeun kajut. Ya. Terus aya panonan jadi saya. Baik benar nyebut kajut naik nyebut aden mana itu. Jangan di curhatan tak aden. Tak kajut. Oh, lawan jeung urang. Oh, sia. Lawan. Ganas. Kan sia ganas. Naon atuh? Ganas susi teh. Naon? Can aya pertanyaan can naon? Sok, jawabanna naon? Bener. Tina hati aing ngomong, aing geus siga naon rambutan. Sia, astagfirullahaladzim pengen diserahkeun ku pamajikanana. Nah, ieu paragi ngoprek lagi buntung si batur. asian beda-beda siapa lu. Kayak jero. Pengen jero. Padulin betul sakit itu tah. Siapa lagi nyawa lagi awal tuh? Dari gegel kolak-lakan. Kan hiji lak-lakan teh. Emang lu gitu aya lak-lakan? Aya hiji. Iya. Di gegel aing keur kabuntu. Betul kita kieu. Seberapa hiji ya? 5 beleguk mana emang 4,5. Belum ya atau 4,5 bener. Emang aja 5,5 sabaraha? Ya 10. Oh, bener 10 emang. Aing kada mau aku. Tanya, sok. Oh, siap. Siap lah aing. Yatim piatu. Si Oma na situ. Mana? Situ. Mana Oma? Kak. Aing MC. Urang ikan jadi bikin vokal. Ya. Yes, si Oma na. Kak. Itu. Ya, MC. Bade jadi bikin vokal. Vokal. Hah? Itu Oma. salah MC. Urang Vokal. Mane? Itu Oma. sahana. Mana emang bodoh? Itu sah itu. Oma. MC. Aing MC. Ya. Backing vokal. Mana ka tetep bibir ka. Tahu ini bibir kaki gak buntu. Mana emang Pak? Lebih kaki itu sih. Mana MC? Bibir terluka. Lagi aku sih enggak tadi. Goblok. Stop. Dia. Jatuh. Nah, jadi Bandung. Ya MC. Vokal. Kata tuh setiap Oma datang dari yang lu baik. Oh, ini artis gitu. Ya, Oma. Artis. Oma. Pakai sorban, Oma mah. Duh, pasti ini kudu siganya. Ya. Si Oma ya. Ay, saya tanya bertak kali. Iya tuh Oma. Wah, kok iya. Kali dong cuman. Demi Allah. Wah, ya. Urang budakna. Nah, budakna. Yatim piatu. Iya, lagu dia Oh, mah. lagu. Heeh. Sok. Ayo berarti tinggal. Hah? Turun artis. Mana WC? Oke hadirin di studio dan pemirsa di rumah, alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu dari kota Jakarta bersama Soneta Group. Inilah dia. Assalamualaikum. Lamun erek assalamualaikum heula. Bibit ya assalamualaikum ya langsung panggil. Goblok. Ini nggak promo. Ya hidup romo. Hidup buntet. Oh siap buntet. So. Daripada dicarikan batur, hidup buntet sami. Buntet atau lain buntet. Naon? Itu mah ngajar bebek. Dok itu lain ngajarin bebek. Naon Barbie. Naon Barbie. Nya beber nya kebi itu. Oh benar. So. Sedih kalau ngobrol aing ngajantem mun ngobrol. Ayo ngomong pikir nyanti. Mana ngomong? Ya. Dari di studio dan pemirsa di rumah, kita panggilkan dia Siraja Dangdut. Dah, oma bisa ke nama Irama. Hei. Oma. Hei. Oma.
Aing ngomong make kuah wae teh sementara diamin. Oma. Lah. Hatur nuhun. Mana kita turun? Mana? Kabur tuh nuhun sih beuna ge. Ya kembali ke sini. Hei, mana ini? Sok ganti. Oke, inilah Haji Roma Ira. Ibu sakedap narasula. Banyak pada ustaz yang sopan saya ditanya heula. Banyak oma ngomong sih kemang sasmat cetan. Oma mah kentem. Ari guruna kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bener gitu. Kan dengekeun ya. Salam teh aya hargaan sa teh. Aya nu 20 juta, aya nu 15 juta. Nu 2000 perak ge aya. Oh iya. Contohna nu 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Haji Oma. Anu 15 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahaya sih Bu. Bejet. Aja bejet. Aya 2000. 2000 cing kumaha 2000. Salam. Nah, penjaga si Abang. Abang malah ketek gitu. Udah gini bagian ya. Dua. So, we jadi oma. Tapi da oma teh aya non, aya bikin vokalan. Aya bikin vokalan. Soneta non pemina, Soneta pemina ya. Soneta promina. Udah bagianan kayak coba lagi. Ya tiatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmatnya padamu. Ciksa tak. Cek uing. Ayo cek uing. Duaan. Aldi. Eta mah cek cukuran. Anu ieu duaan tamah. Eta mah duaan. Ayo cek maneh. Aldi. Allahumma. Cek oma? Yatim piatu. Eta mah cek oma. Apa eta mau mah ih. Eta mah oma. Ibu aya kampak nu sedih. Oh berarti gitu. Sang amin. Ya. So. Amin. Acan. Jadi kita siapa? Berbicara hadis. Babar. Pak, siap. Kalurun. Yatim piatu malah nasibku. Semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmatnya padamu. Temanan, sedih. Amin. Allah amin. Ayo, kumama pasal tadi kecing konsisten. Mama, kita kumama. Maha. Semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmatnya padamu. Amin. Oh, kartos begitu macam. Siap. Kartosan. Yatim piatu nasibku. Semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Siap. Bagus. Waktu itu kalau begitu. Kunaon.
Wah sekolah. Asa teh yang kadinya. Banyak buntunya lap tadinya tuh ya Anin. Sing balik itu. Dia balik bungkar dia. Ya. Cuma begitu. Sing balik euing era tuh kurang aja. Kuma. Kata malam. Amin Allahumma amin. Sekali we. Oh, siap. Yakinku kasihku, semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Sekali. Aduh, Sukses. Sok oma, sok kali. sukses mana saya teh? Saur oma apa gitu tadi? Aing ngakagok rek asup deui, tong make sakali. Mah tuh beda. Amin Allahumma amin. Oh. Ya, siap. Kagok rek asup deui. Siap. Siap Mas. Ya impianku, kasihku, semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Oh, aduh. Aja nih bingung dulu kumaha. Tong make sakali, tong make heup we ngara kudu hajat. Pokona mah sakali deui nya, 3 kali lamun dia teu lulus geus. Wah, siap. Tong make heup. Tong make sakali, we ngara kudu hajat. Wah, Ya impianku, malah kasihku, semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Tong makan sekali, tong make wing era kudu hajat. 3 kali wenya ayeuna Kudu mah. hajat. Abdi mah emang baik tangan atas sana. Terus lihat, Ayo mak, kunaon mak? muluk aing. Aduh Gusti. Si bodoh omana. Benahi kira omanya. Kieu beli kieu. Bah. Ieu kan hiburan teh lain ibu-ibu hukum. Kudu aya lagu ngehibur berbudak, budak keur dihibur. Aya. Aya lagu budak, boga lagu budak. Cici. Lain kita udah sikat kieu gini ya, iya lagu budakna. Pada hari Minggu ku turun. Oh, aya oge lagu budak mah, mun urang mah lain gitu. Naon? Anu kieu teh gini. Mama punya kodok, papa juga punya kodok. Bener. Kodok mamaku papa, kodok papaku mama, mama dan papa, pak kodok. Kamu juga punya. Piamongan sete. Piamongan eta mah. Hah? Mana mah piamongan? Aing biar kan kata-katana. Mama punya kodok, papa punya kodok. Jadi kodok naon? Bangkong. Mama punya bangkong, papa punya bangkong. Jadi bangkong mamaku papa, bangkong papaku mama. Jadi mama dan papa ke bangkong. Saya kira kia. Mama lihatlah. Kau pakai kodok. Lihatlah. Kau pakai kodok. Mama dan papa. Kodok. Aduh Gusti. Pada lagu Nania. Jadi iya we, orang jadi indungna sih jadi bapana. Aneh jadi budak leutik. Budak leutik kok kudu cadel. Ada. Oh, Oyo po. Oyo po. Njut. Tapi njut tepat. lamun nyebut ranginang Ina. oh benar. Lamun nyebut kurupuk kuyupuk, nyebut burayot Ayat. nyebut orongoh No ai. Jadi mah ada. Oh cadel, ada yang teh cadel. Ada. Oh benar budak-budak cadelnya. Naon teh?
siap. Indukna, Indukna, bapana, bapana, anakna. siap. Kita pematuran hadis. Eding eri. Oh, nah. Uman. Tahu sakit ya. Jangan Tina kendaraan sama nama hati ngerasa ada hukum hirup ragap kaya kolot apa di rumah aduh kami mana Apa ini? Ini apa? Ya, ningali ieu ngelok kali itu si kana cing. Si ucing ningali lokasi. Jangan aya mewah. Seberapa tahun? Bisa manggil. Seberapa tahun? Apa yang sebanyak sabun seberapa bungkus? Nah, sekitar setengah sabar panggil Nukia sabun colek kaki. Ya, kurang lagu terakhir nyomnya. Lagi apa berserah kata sik ya teh. Malah, stop neng. Ya, sini. Yo, Listrik ya. rasa melon, rasa ganas, rasa strawberry. Rasaan itu mah. Iya, neng. Sok lagu neng, terakhir neng. Boleh nih, lagunya pengen Buat apa? apa ya? Terima kasih telah menyaksikan video Abah Anen Channel. Selamat dan sukses.